Kak Mele. Kak Mele. Ada. Dia tuh suka lihat Kak Mele ya. Kak Mele. Coba panggil Kak. Garuda, panggil Kak. Panggil. Panggil pakai suara kakak. Coba dia menoleh enggak? Garuda. Ada Kak Mele. Dia senyum loh. Ngapa kayak Cus? Ngapa bahasa betul lo pempes ini? Kayak temen. Mas Gar, salah. Mas Gar, Papa diambil. Gimana dong? Ambil papanya. Gimana dong Papa diambil? Papanya nyambil. Gar, Papa diambil. Gimana dong? Rasa irama. Aku mau bikin story biar kayak mak-mak zaman now. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Surabaya guys. Masih bersama Abang Rambo. Masih bersama Mojo. Hidup sederhana. Gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Mancing lah, mancing.